Akristo ntere chamara ni bakungwirite thigunku na njira ya gwikinya kanisene kwamukira gakenke Jesu Kristo. Akiaria Father Leonard Mutwiri norite Akristo gukenera kagita gaka batena kwithikira ni untu wa kwaga mbeca endi bamenye ana ni bachokete chukuru akari baba baugite batena kya gukenera ni untu wa gwitia kwa garama ya uturo. Martin Mugambi na chotariria. Tugo bobo bainge bareri ikeno bainge bararara kanisani gukesha mwanka gukiana kuraitheria na gukungwira na gukujira guciarwa kwa kagenge Yesu Kristo. Ringana na etigiri ndeni ya nthiguru ngima kuja wa kagenge ikuonaniria weru ndeni ya nthiguru ngima na kuonaniria wirigiro bubweru. Yesu kajiarirwe na ta mukristo au nio muyoko wetu kana hope kana matumaini metu mamberie kedwa Yesu atajiarirwe as Christians tutuma ko twina matumaini twina hope. Tunawatakia Krismasi njema ambayo imebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa kuzaliwa mtoto Yesu ambaye ni mwokozi wetu na ambaye tunaendelea kumwamini. Yeye amekuja kama mwanga kwetu, na huu mwanga ambao ametujalia kama Wakristo ama hata watu wa nia njema, tusiweze kuukataza uingie kwetu ama pengine tukauzima, lakini tuweze kushiriki katika huo mwanga ili uweze kutuonyesha njia. Bainge baraukite makanichani muthenya we munthi gukungwira na gukujira kagenge igaciaritwe na nginya gukagwata. Kenda ntugo ino ye munthi bamba kwithirwa bakiambiria nyambura cia thigunku ino, na tutaanzia Januari ambayo tarehe 6 kutakuwa na kufungua kwa shule na mambo mengi yatatokea. Hii Krismasi ya leo iwe ni furaha kwetu, furaha, na kuna difference ya furaha ambayo tunaita happiness na pleasure ambayo ni raha. Amwe na ikeno bibi bionthe ya Kristo baugite batire na gya gukenera kagita kandeni ya nthiguru ya Kenya nontu bamuturire kuma akujiarwa riu antu bendane uria atina kio munenkele umutethie, na kwa vijana siku ya leo ni ya kumaintain kabisa na thigunku ino nio manetie muno tuthiete gutwira ni katumira kiumia luki tuthi gutwira riu tiga turuge katubye tukinanyua abagi akolo mari kachabatiari into jitetie mbese jiorete leo turoriata na gutari na mboco itai gukula tutua turuga thigunku bariuga tiga kunywa chai ete chukari marigo mamokie na into bingi bira bibanda amendani yao gutire gintu kingi baumba kwithirwa bagikinyira kana kuma nontu batire nwaga chiringi ntoro masabasi ni onto gote into tasabasi gotega sere ndetambakie merigo kana mpumbeke metoro ere niyo nionkaria nembie bwambira ne thigunku ni ntego mya thigunku ndona ya kawaida ni onto gote kionde nai ndena kio na tutuona gya kuruma nembie ne guturia itugeta wega itumwathanie ina mamwanyene ina magira tongoria baba ni onto bakuona turu batiganirie bururu ne thirikari. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.